SAFA e thomile go itukišeletša ngwaga wa 2023 sa pele ke dipapadi tše pedi tše bohlokwa tša Bafana Bafana go qualifyela thonamente ya Africa Cup of Nations kgahlanong le Liberia ka kgwedi ya March. Efela selo se bohlokwa ka go fetišiša ke go thusa Banyana Banyana go itukišeletša dipapadi tša sebjana sa lefase tšeo di thomago ka Julae. We will be appointing a technical advisor who is a woman, who is South African, who will also be part of the team, and also the second assistant, who is also South African and is also a woman, who will also join the team. SAFA e utullotše gore baraloki ba Banyana Banyana le ba Bafana Bafana ba tlo humana tšhelete yeo e lekanago ge ba fenya dipapadi. Mokgatlo wa SAFA o šetše o humane tšhelete go tšwa go FIFA go thuša Banyana Banyana go itukišeletša dipapadi tša sebjana sa lefase. FIFA has given us money to prepare the team, and what we received from FIFA is $960,000, which came to about 16 million rands. Banyana Banyana ba tlo thoma go itukišeletša dipapadi tša sebjana sa lefase mo kgweding yeo e tlago. The first engagement that we will have is the Cyprus Cup. We will also have a pre-camp just before the Cyprus Cup. Go sa le bjalo SAFA e tlo thušwa ke baraloki ba maloba Aaron Mokwena le David Nyathi go thuša go humana talente e maleba mose wa mawatle ya baraloki bao ba kgonago go ralokela Bafana Bafana. In order for us to have a successful technical identification program and a scouting recruitment program that is very sound, that we might also need to beef up that department also. Maikemišetšo a SAFA ke go maatlafatša dihlopha tša naga tša baswa e šitana le go tsošološa kgwele ya maoto dikolong. Sfeso Ramara wa Ditaba tša SABC, Johannesburg.